nkavuga ngo ndamutse nibeshye kwa kundi abantu ushobora gusenga ukarambura igihe cyo kurambuka kitari cyagera, buriya mujye musenga igihe cy'Imana kigeze Imana irakora. Twarapfukamuga tukarira tukaboroga tukamusengera tukagerageza tukabona biri kurambuka buhoro buhoro. Urumva baramuroze amara imyaka 4 ahinamiranye ku buryo amaguru kugira ngo urambure ukuguru yabaga ari amakara akomeye. Turashima Imana kuba atari ku kibano akabasha kugenda uzi gutya umusatsi waragarutse ubuzima bwaragarutse kuko umubiri we yarashizeho kandi nta ndwara yindi yarwaye, nta ndwara afite mu maraso, nta ndwara afite iki, ni ibintu bamurose bamugira gutyo. Ndashima Imana ruko aracyari umusore cyane. Nibyo ufite imyaka ingahe? 32. Nibiri. Aracyari umusore. Baramunoze bamuhindura umusaza. Biratubabaza, amamashini yacu ntabwo ameze neza. Twari kubereka uko yari ameze ari hano, ntabwo ameze neza. Ari butabi tuzabizanaho. Ndagira ngo wenda aze kuza kuvugana n'abashinzwe gufata ikiganiro, baze gufata ikiganiro bazare ko bazagihuza n'ukuntu yari ameze, tujye tubirebera kuri YouTube. Ariko turashima Imana. Ndashima Imana abakristo bageze hano bararira. Urumva kurya ibintu byose byaranze, hari amafaranga mwagiye mutanga kugira ngo nibura reko yakura ku munwa. Imana ibahereze umugisha. Ndabona yambaye agakote, ndabona yambaye ipantaro byakunze, nishimwe rikomeye cyane. Ntabwo tuzi icyo twavuga, ntabwo twahiye Imana kubikorwa ikuru munsi ku munsi. Imana ishimwe kandi ruko Imana izakugirira neza. Ndabona kandi aho bizaca hose tuzagushyingira. Sinzi twebwe ntitujya tureba ku madini, ntitureba aho umuntu aturuka, nta n'ubu nize mubaza idini ry'iwasengeramo. Ariko aho bizaca hose uyu mugabo agiye kuzabona sheri, aze tumushyingire. Zaba ndi no mu mahanga, wenda ndi mu mahanga sinzi munsi, ariko ndabizi neza ko believers nizagushyingira. Ese uva wifuza kuba wazana umugore nawe? Cyane rwose. Bizaba ndabihanuye mu izina rya Yesu. Ndabihanuye. Uraje umubiri umere neza, uzana umugore ukwitaho, mubane. Kandi ibi ngibi ababikoze baracyahari, ntabwo bazongera kubikora n'umunsi n'umwe ngo byemere. Muzano yaturutse isi Kanombe. Yaturutse Kanombe niho hasigaye yarasigaye atuye hano mu cya hafi. Ibaze kugira ngo aze gutya avi Kanombe aze hano. Nukuri Imana igweze umugisha. Iyo myaka yose inshuti yanjye ntabwo yakoze, ntiyagize gute. Rimwe na rimwe tusanga dushimira Imana ngo Imana yaduhaye akazi, Imana yagize gute. Kuba uriho ni igishoro gikomeye cyane. Kubuhumeka ni igishoro gikomeye cyane cyatuma uvuga ati Imana ndagushima icyo wakoze kuba wampagaze. Ubu si imyaka 4 wamubaza umushinga, wamubaza projet, yakura projet. Ariko ndashima Imana ikomeje kugutunga ikakugirira neza. Imana ize gukomeza kugufasha. Kandi waje ni iki? Ni imodoka. Ni imodoka wateze? Imana ishimwe. Subira kwicara. Dukomereza. Haleluya. Pastor, kubona icyo mvuga igihe mpagaranye nawe banomba mpagaranye n'Imana. Ntabwo ndi Imana, ndi umukozi w'Imana. Ariko nese abaganga ko bari barananiwe, hari barananiwe. Ubwo se nakurutisha muganga gute kandi wewe uri Imana ya kabiri? Basi nyita dogiteri w'Imana. Dogiteri w'Imana. Pastor, ndumva nanaguhobera nkurikije iby'Imana yakoze. Ahubwo uranyehereza.